Biyag di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Imelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agan mo saklaan. Agurnungak nanang. Kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga negosyo. Kasanungay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay ka, no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, baligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalupusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kankwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada ta iti balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat saan pa'y. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dyan nadamag ko ken ni nanang. Anya tinadala mag-movie kay ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwana. Anya kumamati ang muna tayo jakab sa tangay. Mas dawak nga ron. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa ilang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na siguro nalakat ag abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga dadya nga kabsat ta. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din na damag ka. Ag abroad ka ka no Imelda. Balasan ka. Wen tata, nakadamagan yun. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isu may tisang kaibagana. Ti may papaniti pa nag-abroad mo. Ngumapay akas day. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti pa nag-abroad mo balasan ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasan ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga tinsungbat mo kanya na manong. Agan anad kay Jay kunak lang, sige. Uray siya ka. Awan matamok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dadya nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa a flight na lang madlaw alim mastugay. Asinaw, dyan limas ko, BK, Makoy. Ay, kwa jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko, adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Impawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Uy, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nananang, no chocolate tumatlang data, kabalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Kami nga pagan ti pawit na. Na, apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabalan may matigumatang iti chocolate no kayat may.
Saan lang nga ni Manang Imelda ti kabaalan na ti gumatang iti kakasta? Manula abulan ta dito yung abroad nga mariknakon ti bannog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Ay, naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amot ta, friend. Kan uray na bambannog ta, at least, adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilyata. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Uwin nga, Rod. So nga ano san talata, friend? Tainton makaurnong tao, di agnegosyo tanto ijay. Wana, noon niya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita intong madamdama. Awag aklabiit ni Nanang. Saludsudok no naawat nantayin pawit ko. O sige, tawagak mo't ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo dita abroad? Nasayat mo't Nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pawit ko a package, Nanang? Ay wine! Na-deliver idi kalman. Ay kagyaman kami unay, itiimpaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Da kayo to na ti makamu amang tid kalakwada, Nanang. Wine, anak ko. Apakada ak nga rudon, Nanang. Naskan nga ginana akon. Tadapay trabaho mi intong bigat. Kat agan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni Nanang iti cellphone na itay bigay ating go. Asino pa yung kumangay? Jakab sa tanga pabida ah. Mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Jakab mo ah. Hangko nga pagan ano nga damagan. Adda nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim ah. Han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tano ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Uwan nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Uwan tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, dayjayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mo't siguro dayja pagpuunan ta. Uwan friend. Kat agabang tapay laeng iti shop. Wen friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta ti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyang mat friend. Kamaudyanan na. Matungpal mat ng tarapaap kung agnegosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, Nana. Wine, ta sumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ijabroad na. Kaumay, nalpasan na. No kasta, awanin plano nang agsubli ijabroad? Kag negosyo na ka nang itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo ah. Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na iti. Ne, simangpot ka man gaman, Imelda. Uwan manong makoy, kasangsangpot ko laeng itay. Nasaya at mata. Kahit kumusta kayong matan manong? Nasaya at latamay. Plano may matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. Adda kwartaming aramatan mi. Ano niya? Uy, Vicky, ading.
Imakar ka mo't gaya man iti pagtrabaho Nabayagan Dakol mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amo mat nga sana nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho maading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami itititad ni nanang. Ha? Agurornong kami matitinubyo. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numot tintig kalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Adan ka ayan-ayat yu. Ang siyak awan, pay. Wen data agpalpalas tug nga minti ipang pangrunam. Anya di ko namadin ko? Ay, awan, manang. Nang mapanak pa iti ayan tigayim ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wenanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay. Tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Paring ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wenanang. Dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di ka pilitan nga agsapol ta iti dadtuma amang supply kadata. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takenta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, wen, nakasarita mo ka din, akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami, ninton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutak nga rod, nanang. Mayat nga ta da Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Way, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Amangan no da dakkel pa yati masweldo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kaya't yung kaditi agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tan ti trabaho manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yung. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Ora siya, diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmat din itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumat idta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob Sata. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga ruda. Jakmat kayat ano siya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat tagtrabaho ije coffee shop Ngam tagtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Karapaap da Jacob Sata. Wanangam, Aging gatadta kat single pa lang. Una, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naunampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat dagiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, among friend. Talaga nga antamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend?
Kasla saan da ka akayat atulungan. Ay, saan mo't siguro, friend? Pasensya kan friend angam. Sipod pa'y idi kat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Anya kumamot nga iti apalan da kanya, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makit-kita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan na masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makgal ti negosyo ta. Iso na lang ta dakurang kan ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka mata na. Anya? Adda na asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasap ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pa'y. Saan pa yan naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to no? Ada ti mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant da Vicky. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag amin da dyan nga kabsat me. Saan lang nga data? Ada pa imimot na. Imot? At no ado ti maitultulong na dito'y lugar tayo. Nangrunakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanya, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Jak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagaway, Demelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ay wala, kaya't na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laing titext mo. Aya? Awagak tulad ta nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kini Trina iti negosyo, binaangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na kin ka. Ha? Anyat kaya Diyos awan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na kin ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Gam nasakit, itilapayag ti imbaga na aparamag ka, anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaita kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo hanggang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado, ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day. Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ta ti ugali di kabsat yaw?
Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo nga min nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinso lang ti biyag na kat kunamadlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat, ading ko? Ah, ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo, may papankanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Ha, Pangaasiyo, jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. ay, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada jo ospital ja anak ko. Awan mo't ngawing kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang nga ta, ang mga nood na kwartana. Ilakaman nakno ko ading ko. Awan nga ron kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti bagbaga na nga sidgak nga mabainak mat. Ay, oray siya. Mabainak mo't ting umasidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontra ken ko na. Umasidag lagayam. Mabainak mo't ta. Nakarkaro pa kanyak manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siya ngay, lalaki ak. Kaduwatan nga umasidag ka ni manang. Apay ngamin aya, anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo nung saan asik ka. Uwan manang. Pasensya ka na. Asino kumapay ti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo. Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung matngamin kaya ti matulungan. Ididay ta ading ko. Saan itan? Uwan manang. Adda nga min ija ospital ja anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, Ay na, nagyaman kami manang. agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga rod, ta saan da kun agurguraan. Agpipin natin tayo kuman, ta agkakapsat tayo met. Uwan ading. Aklonak ngay ti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idin tutada kami kat saan. Nagruna kanyak. Ta siyak ti inaw na. Aging gay ta. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagata mo amin ti kayat mo ading ko. Mayat ti negosyo yung kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyan. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakapsat tayo ading ko. Rumbang laan ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat kat rumbang laeng nga agtitinulong. Saan kat nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang siya, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Wan mo't kit di ananang. Kaday to'y titandaanan niyo nga agkakabsat.
Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Biyag ti tao. Marco, sikati nauna ka na kayong agkapsat. Isu sikati pangital kak iti adim. Ha? Apay ka di, tatang. Umadayo Tay nakmanggad iti sabali a lugar. Ay ayaban nak ti kumpare iti lugar da. Panawan da kami, tatang. Kapilitan, Jenny. Tamnod na pagbiag tayo. Natay lang arudan ni nanang. Panawan da kami, pay. Aganos tayo, anak ko. Tamo yung itanarigat ti panagbiag tayo. No jak agtrabaho, matay tayo iti bisin. Tatang. Di kay kumagap apa. Tapno natalina iti panunot ko nga umadayo. Wen, tatang. Ngam, anya trabaho yo ija. Paktorya iti sapatos ti pagtrabahwak, anak ko. Anya? Di mo baybayan ni ading mo, wen? Wen, tatang. Aganad kayo iti papanan nyo. Ikarik. Jak baybay ni ading ko. Agyaman na, Marco. Agan anos tayo kuma, anak ko. Saya atin yung ti agadal. Wen? Apay ngay. Di mo tagawi dun ni tatang, Manong Marco. Wen nga ron. Ading. Ngam, panunutin talatan abisi ni tatang. Nalipatan na tan sa amatan nga anak na. Binaybayan na tamatan. Ala, saan abali? Ta saan ka abay-bayan? Ading ko. Manong Marco. Agtrabaho ak. Agsardeng akon nga agadal. Ta sikat ag eskwela. Agtuloy ka iti kolehiyo. Ta ikarigatan ka apagadalan. Ha? Sa dino ti pagtrabaho, Manong? Agpatulong ak kanininong ko. Ta isirek na agtrabaho iti construction. Ikarigatak ti makaornong. Tapno mapagadal ka, ading ko. Marco, apok, di mo liwayan dagkararag ka ni Apo Diyos. Amin nga aramidem iti biyag mo, di mo kumaliplipatan ti mangikamang nga umunaken kwa na. Sakbay nga giwayat kay ti anyaman na pangandeng mo, wan? Wen lola, agyaman ak iti kanayon na panang balbalakad yo kada kami nga apo ko yo. Wan, apok, nubak na ngakla ko ba? Siya akong timang paadal ka na kayo. Nagrigat tumutagda pa nagbihag. Saan abali, lola? Dadda ka asi ti Diyos. Idawdawat ko. Asapay la ko ma. Tamataginayon ti kinasalunat ko. Tapno napigsa nga agtrabaho. Para iti panagadal ti kabsat ko, lola. Wan, apok, di ka madanaagan. Takanayon kayo nga ikararagan. Uray day talat maitulong ko kada kayon. Di yu kumamutliplipatan dagdayaw ka ni Apo Diyos, wan. Wen, lola. Ay, naimbag laki di. Ta inawat da nga agtrabaho dito yung construction. Nga oray awan pa'y 18. Ay, lalay nga trabaho. Tapno agnanayon na ito yung trabaho. Sapay ko mata makaurno nga. Marco, break time man. Gusto daytan. Ha? Ni? Wen gaya man niya. Unay mat daytan. Naggagat ka launay. Di mo mat parigatan tabagim Masapol nga min alalay nga tagtrabaho dito eh. Tapno agtultuloy. Andi. Nga mamom Marco. Mamumak dito yan. Ha? Maumumakan iti? Iti kastoy at trabaho Iso ajak to nagtrabaho ditoy. Nagrigat ditoy. Nagbasit ti sweldo.
Arak man pa dito eh. Pare, awan porto doon. Agawin doon. Utangan ta. Mapalin mo siguro, pare. Ay, saan na mapalin, pare? Basta ikandak iti arak. Ang guluhan dito eh. Nudidak ikan iti arak. Arak pa ko na! Manong, kayat mo ta masahin ka? Alaman nga rod, ading. Amok ngamin anabannog ka nagtrabaho, Manong. Masahin ka, tapno marelax mo tibagim. Takanayon ka amabambannog. Pagrebengak day ta, kas manong mo, ading. Siyak ti mangipaay iti saan na maipaay ni tatanggan ka. Agyamanak, Manong ha. Nagsaya at kakabsat. Bayam, tanong makalpasak iti panagadal ko. Si kanto ti umuna atulungak. Ay na, saan man aday ta ti panunutem, ading? Tikit di pa nagadal mo tinto na ram. No nasaya ato ti pagtungpalam, naragsakak meten, ading ko. Lagi ka nalang ganyan? Lagi kang naglalasing? Hayaan mo nga ako. Buntis na ako. Hindi ka pa nagbago. Kailan mo ako pakasalan? Huwag na yang kasal-kasal. Adula amin yan. Ayaw mo akong pakasalan para malaya kang magbabae? Ganon? Agulimag ka man. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Aminin mo na kasi, babaero ka. Tumahimik ka sabi ko eh. Ikangkan na eh. May tawag ako. Sino na naman yan? Yung barkada ko. May pupuntahan kami kasi ngayon. Sana naman. Hindi ka na naman uuwi. Mauubos na naman ang pera mo. Oh, anya kay barkaw. Umaya kag singiray. Ha? Awan pa'y may bayad ko, tatasito. Ay, awan na. Lukas na ba't lang? Nayo na ko, 10% ti utang mau. Ha? Ikang kay ti pawayway mau, waging kay itong bigat. Nawan pa'y lang. Nayo na ko, 10% na. Nawatam. Sige, tata. Tagdis kitara. Sumurot ka ngamin kanyakon, Marco. Anya ka di at talaga ti panggadam ita, Andy. Naglako iti droga. Anya? Dakkel ti kita dito eh. So nga sumurot kan kanya. Drug pusher ka, Andy? Katuan. So nga big time ak. Adtoy. Ikang ka iti paon na bayad. Awata mo. Kwa, Andy. Ay sus. Kasapulam ti kwarta ita, Marco. Pagbiitan da ito eh. Ita anak man. Pasig ka baro ti badok. Nakagatangak pa yan ti motorsiklok. Kan lugan ti sumaruno agatangak. Mabuti nga, Andy. Pagbutngam ko ma. Basta naanad ka. Aglako ka lang mo't. Kan may sa. Limod ti panaglakom. Manjak, Andy. Diyak kaya tagbasol. Mabuti nga. Ay sus. Kasapulan kay ti kwarta. Singsingiran da kan. Diyak kaya tagbasol iti padak a tao, Andy. Kang runaan iti Diyos. Hay. Makamuka nga rod. Di ka mabalin na pilitan. No talaga di mo kayat. Ay saan? Di mo dengdeng kanday chay nga ante. Tamay pasubo ka laang kapok. Di mo rebeng nga apalan ti panagbiag na. Tanagapumutla iti dakas na kichay. Uwan, Lola. Awan ti rumbang nga palak. No nagkapumot iti dakas awagas. Wun tirumbang nga palam. Wano tuladam ka dagiti nasaya at nga aramid. Saan ka na dagiti dakas nga aramid, apo? Uwan, Lola. Agkararag tayo kide. Di tayo umibot ka ni Apo Diyos. Tayo sulaang ti makatulong ka na tayo. Ado tiwagas na. Tapno maipaay na dagiti kasapulan tayo, Apo. Uwan, Lola. Agtalagaklat ta iti Diyos. Wen, buyugam iti aramid ti kararag mo, wan. Ammo ti Diyos ti linaon ti puso da sino man nga agkamang kenkwan Apo. Pasensya ka na ding Saan ka may gatangan iti naima sa sidaan? Okay laang manong. Aganos tayo Naimbag tulan no makaturpusak kon. No makaturpusak kat makatrabaho aginanakan tumeten manong. Saan kanton nga agbannog amapan makikons construction.
Aginanakan ton. Agyaman ak ading ko. Ngam, ubingak pa eh. Di na kumamot pa ginanaan. Tanapigsaak pa yung agtrabaho. Agtrabaho ak aginggat ka ba ilak? Dagitin to pa senior citizen, kat agtrabaho pa ilaan. Siyak tulakit din, akabambanwagan na pa ilaan. Manong, agyaman ako unay kan ka. Nakaturpo sa kiti panagadal ko. Gapukan ka. Agyaman akmat ading ko. Tasaan mo asinayang ti ado abambanog ko. Amok no kasano tirikat mo, Manong. Kat day ta tinagbalin nga inspirasyon ko. Iso nga ingad ko tinag-eskwela. Agyaman ak ading ko. Ay, agyaman ak matunay kan ka, Manong. Manong Marco, adto ti umuna asweldo. Ha? Ne, apay nga edad mo kanya. Idulin mo Kwartam day ta, ading ko. Basta alaamon. Tain doon sumaron na asweldo, isundon ti idulin ko. Saan? Diyak kaya. Basta swildom day ta. Nagrigatam day ta. Isu asi ka nga ti mangigam. Nga, Manong. Basta idulin mo day ta. Adda kwarta. Pinagadal ka. Tapno adda agpahikin ka, ading ko. Saan kat nga agpahikan niya? Isu akwartam day ta. Tanagbanugam kat nga rod, ading ko. Lola, saan matakayat ni Manong Marco nga awatan titit ko akwartakan ko na? Ay nasimpot na talaga ti kabsat mo, apok. Saan naman naging bubukod? Uray awan ti para kang kwa basta maipaay na ti kasapulan, dagiti patpatag na iti biyag. Wen nga rod, Lola, patpatgakunay ti kabsat ko. Saan laang akabsat ti inakam na iti pamilyami? Isupay ang tinangakam iti akman kumati amami. Ay, awanan. Nakulaapan ti panunot ti amayo. Saan na nagawawi na pulos? Imawag kayam iti na minsan ti asawa na, Lola. Ipulpulong na tararamidan ni tatang. Kanayon ka no amabartak. Ay, una yun ti amayo. Diyak kaya tagi mulay ti sakit tinakam ka ni tatang, Lola. Gapoy ti panang baybay anak kada kami. Iso asaan ko akagura ti amami. Na apok, kasta ti rumpang. Sana nasaya at agimulay ti sakit tinakam. Wano gura iti kaungkan. Luanda iti tao anang pasakit. Wano nakasaktan ti rignam. Imbes aguraam, ikararagam kitday. Tapno lawlawagan ti Diyos ti panunot na. Manong Marco, kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ay, saanin ading? Uri awan adal ko. Basta nakaadal ka. May mayat kumamot lang no makaturpos ka iti panagadal mo, Manong. Saanin? Gastos lang day ta. Siyak ti makaamo iti magastos, Manong. Anya? Ay, saanin ading ko? Imbis makaurnong ka. Saanin Diyak kaya't asyak ti papanan ti swildom, Jenny. Agurnong kakit di, para itinapinta sa masakbayan. Saan nakapakadanagan? Tagbiagak. Nga oray sa anak nakaadal. Nalaingak adumiskarti iti biyag, ading ko. O anya, naawatan nyo ka diti imbagak, Lola? Apok. Masyanak namin ka ni Manong, no sana makaadal. Mabalin na pa'y mat nga ituloy ti panagadal na. Iso apang nga asiyo, tada kayo ti makisarita kan kwa na. Iba kayo ti imbagak. Barang da kayo ti denggan na. Sige, makamu ka garod, Jenny. Diyak kaya't asyak ti paggastusan ti kabsat ko, Lola. Iso ajak imanugot iti singasing na. Sana ni Jenny tagastos. Siyak, apo. Anya? Ne, pangalaan nyo kung may tikor tayo, Lola. Insalda kung ti basita sular ko iti probinsya. Day dyan ti pagadal mo, apo. Ha? Solaryo? Unayo?
Adaya dagayo iti probinsya, Lola. Ada, ngambasit laeng. Insalda akon, tapno ada pagadal mo. Apay ngayon saldayo nga eh. Sayang Lola. Sana masayang, tapagadal mo nga rod ti kwarta. Isungagin roll kan, taadan aramate makwarta. Apaw! Oh, adtoy Lola. Da kayo ti mangyawat iti kwarta apag-enroll ni Manong. Sige, apo. Naimbag ta na mati ni Manong nga dadagayo di probinsya, Lola. Huwag nga raod. Ay na, ay, agul-ulpuntan, apo. Maawatan ng tumutlaang. Tapara matlakan kwa na teraramidan tayo, Lola. Ay, basta na kayo ti pang tadak iti kwarta. Takampay iti. Da kayo ti pagkapan ti gastusin ni Manong nga agiskwela. Manong, inakagtrabahon. Sige, ading. Madamdama pa iti klase. Iso madamdama pa'y arumuar. O sige, mapanak nga roden. Ha? Jenny? Mabit man lang ading ko. Malmal kabmet ta sapatos mo. Ha? Ay, awan. Ngam, natipker pa dahi ti Manong. Kaya na pa'y siguro ti 1 week. Unay kamet na ading ko. Gumatang kamet ngamin iti baro akagawaam Kas iti bag mo. Agratratikan. Gumatang kamet ngamin iti baro abag mo Agsisweldo ka man. Ay na, saanan Manong? Mabalin pa'y na usaran da ito sige, mapanakon. Nagbiit ti pa naglabas ti aldaw, Marco. Sana napupuutan. Umadanin ti pa nagturpos mo iti kolehiyo. Uwan Lola, talaga anaayat ti Diyos kada tayo. No kunak tumang ngamin kan kaapo. No ni Apo Diyos ti pangrunam, di na kan tubaybayan, Apo. Kasla imposible, nga mapaspasama kan. Agbalin kan tumot ti na profesional kasi ti kabsat mo. Uwan Lola, nakaragrag sa ka. Kit agyaman ak unay kada kayo. Awan na yaman na, Apo. Sige tayo nakmakitsindan. Anyat kaya tu asida na ya. Siya kung timapan makitsinda, Lola. Tawan klasik ita. Anya, ay na siya kun. Tapno makay na nakamot. Siya kon, Lola. Da kayo tirumbang nga ginana. Tani, bakit kayon? Siya kon. Anya tigatangag asidaan tayo, Lola. Pinanawan na kaunti asawak. Iswa pumanaw akong dito alugar. Papos ko lang kung terupak nga agkamang ka nagiti anak ko. Sapay ko ba? Tamapakawandak. Kin maawatan dak nga amada. Itilikodan ti panang baybay akad akwada. Isagana ko nagiti gargarat ko. Tagsubli ako niti poder nagiti anak ko. Pag naakon ti mapanigi palengke, taas si dengmait. Isupay ngamin ti pagplitik. Sana balit na pasalog mo dahil ito akalsada. Ha! Nagpartak mo dahil nga. Agturungan ito Lola, mabanang ka di ospital. Apay, apok. Ni Manong, intareda ka na di ospital. Anya, tapay, anak na pasaba ka di kabsat mo. Nadungpar ka na itilugan, bayan ti panagnanay di salo ka kalsada, Lola. Napukawan ka na iti preno tilugan. Aniya! Manong, ang ring ka pang-asim. Saan ka po yamatay? Manong! Anak ko. Tatang! Marco. Anak ko. Apay adi nagmalainuray. Pagawanan ako.
ko ba? Pinaglaga ang pakita ka na kayo. Marco, anak ko. Iba't pa nagkaunayan? Awanan ni Manong ko. Tinakasingsing patunay ang kapsat ko, tatang. Pinalawan na tayon. Jenny, anak ko. Pagkawanin na kumapit. Gano'n tinakurangan ka na kayo, iti kapsat mo. At tuyak ka kidaw, iti pamakawan. Jenny, anak ko. Kapasyan. Diyak pulos ni Namnama. Kastigayang timasang putang. Anak ko. Biyag, di tao. Ay na, simbangput ka magaya man na nagkapuy jay syudad, Jimmy Baraw. Walang tay. Ay kay, aking balay ngay, di ta maipatpatakder di ta sularyo, Jimmy. Siya kang tay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko anang trabaho di syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Walang tay. Tapno daman mat pagyanak. Di kapsat ko ngamin tinang tawid iti balay mi. Kat mabainak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadadon na kita nakda. Ay, kumayat ah. Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mau. Hay, yap apal ko jay anak ko ken ka Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikab-kabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na tay. Nay na, awan. Ha? Masadot mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani angkel mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Alaan tay. Adan tulad ta siguro ah. Makasapol tulad ta ni insan ko iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasano ang makasapol kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintun bigat jay nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Anda pa'y may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskes no maibus dayjay. Sapay masikog manay jay manugang mau. Dayjay mula manugang mo. Sikog, asikog. Amo na nagrigat ti panagbiag. Ang sikog paila sikog mau ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidan ta. Tano addada akanayon iti pudir ta. Mangnamna madalatan iti tulong ta kadakwada. Kapapananda kumagay, kawang balay da. Ay, dahi tangarot ti problema lakay. Di nalatultuladoy jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basit, basta ada pag naidanda. Nanakam nga ron da kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanud to nga tabot nga nakam ti anak ta. Umad-adong ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y laag sa apol mo, ti trabaho na. Pagbagan talatan, bareng makapanunod to. Lisa, apay no agawid kayo pa ilaang ijay balayaw. Agbakasyon kayo.
Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyukdan, makalang update ti asok ijay balay. Sumusunal nga min nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom mari ijay balay, iso nga agat asok iti unag. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awe. Apay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan ati humayag pa syar ditoy. Kan may sa, nagawid na kita dua kakabsat ko. Ado kami una ije balayan. Awan pagturugan ije nanang, tabasit ti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo nga minajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di mo't latag kirin. Ay, di lamasyan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami mo, timang pakpakan kada kayo. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain nyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga kasawa. Isu di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mau kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton nga may alawas ante. Ta ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakkel lagi jay. Ni, nagadun nga yan tay. Saan na, nakababain. Ay na, pagpainam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pang ibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Ta manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakliyaw. Ante, Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka kanakan. Basit la ba nagdayta? Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Ninayo na tinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw to na ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan kaanakan. No kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana na kan. Agtalo na klagay. Talunat ti talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tadamat ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang matjay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tagmay-may sa ka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikit di dito'y balay. Ano kaya't mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaramin na balay na nga ay mo di na mapagturugan bakay. Kasi nga raw, awan kadkadwana, naimbag dito'y balay, tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan, hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo, nubiam di may. Ewan pa yan, te. Uwan, may mayat mutlaang no, agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single kanayaw ta awan pampanunutan.
Baging laang ti itigudam. Apay, papanawon da kami dito'y balay, nanang. Saan kayo papapanaway? May mayat mutlaang no aglasin kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Tano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano, nuawan kami iti amam. Kasano, ang makasuro kayaw nga agdiskitar iti kanunyaw. Nang runakit na umadadam dagiti anak mo. Iswa sapay kuma saan nga saksakit tinakam mo. Wain. Kay, papanan mi nga rudon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw anak ko. Jimay, kanakan. Umayak man. Ay, ante, nakayod gaya. Wain, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, wain. Allah, inlak aman dakmanan ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanya. Ay, na, aday takamanin. Kasla anak nga ruday, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, wagay am Jimay. Aday bagak. Kit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid ka laangan ije balay. Total awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayon nakapailang akabalay yun. Saan kaanakan ta sumublat da insan mo anato kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan ni insan mo. Takas la agkabsat kayo. Uray agabang dan ano kwa. Ay, kwa ante. Ay kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam dainsan mo, nagaduda. Iso may mayat no mailasin da iti pagnaudan. Umay kan agnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay daay na, agyaman na. Uray agabang da. Ay, kwa kanakan, manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaidak mo titilibre iji balayo. Iso saan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimay, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo ijay balay mo. Awan mo't sabsabali ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpet da anti Eva kanya. Iso jak mabali na paayan ita. Kahit pag naidamon ngay, Iji balay da anti Eva ante. anya, no kasta, agsinukat kayo ni ti pagnaidan. Huwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan, pag naidan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita makaanakan. Di ka unag taltalagtan At da sabali nga ugali di kapsat may anima ng iba. At da di yu amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan anti Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singpet ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingpet lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga rod ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw-awir ka nga raw, tasyak ti rumor nga agdiskitar iti ka ng tayo. Hala, ipaidam ni baby, di ta indayon, tabantaya. Ay, pasensya anak pa lang ita. Hey, sumila ta ti aramid ya anak ta, iba. Sa do umilat ta,
Maturog lat kukuin na iti balay ni Jimmy. Ay na, problema doon dayta. Tinapatay, limasin dan iti pagnaidan. Ha, saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Anya balay na ngay bagbagam. Kayat ko asawan, adan libray apag naidan na. Wain, saan ngagnanayon ngagnaid dayjay. Tasaan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasimpot ti ka anak ka. Ken iso nga raw nga inayabak ni Jimmy ngagnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano ng mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, sana bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanwa baraw. Kastati imbaga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine, apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni iti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanan. Ha? Siyak may, tinangi papa-ospital kadakwada ide. Saan aya? Inggas-gas tusak ida. Nakautang at iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni iti utang kaw. Tangay di mo kaya't nagtrabaho. Bantayam na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kayo na, ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya, panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang nagiti anak ta ngam awang pay na trabaho. Ay, diyak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga, agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan natin na dumang anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Tayo sudat ti bantayak, bakit? Anya? Nataw, kwartam man may. Awan kwartak nana. Syakit di ko matik kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya, ay manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngam awan pa ilat impawit na. Hindi magarot agparparit na ti awanan bain a babae manipod nag-abroad. Anda siguron lalaki na ijay. Anya, ay, awaga ma. Dumawat kay ti kwarta. Anyat serbina nga imadayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayo. Ay, pagawidom langay, no kastamot lang. Di na nga rod sungsung batang ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, alakadwa kasi mang pwet ni Jeline, nobyak. Jeline, ni Ante. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimmy? Nakaamuam kan kuha na ngay. Basta gamida Dito'y unang ti pagsasaritaan tayaw. Saan anita ayan tiridaw. Tunay kan aya bakay. Ala. Sumrek kayo. Nukasta, mag-asawa ka, Jimmy. Unang kan, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran mi itinobyak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga numalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa'y lang amin, Jimmy. Kainagrigat ti adda asawa na. Bayabaw day ta asawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod mo ti kadwa. Ay kay, kasanun ngay numangasawan. Pangiyawidan ng tungay iti asawain na. Kayawid na iti balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawin da nataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jimmy. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawang. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadlata ti agkalaban. Apay kay akas tati sa umiba.
Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimmy. Ta, masya na kin kwa na. Isuma iti impatawid na kin ka. No kayat ko asublion dayjay, mabalay. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan iti titulo dayjay adaga. Ako le magkartor. Awan bibiyang mo iti daytoy. Naawatam. Na. Ulitan, Jimmy. No mga asawa ka, dito'y balay ti pangisang kutam iti asawaan, ha? Di mo papapanawan danataw ijay balay mo. Naawatam. Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jilin. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnam atikas niya nga ramidin ti ikit ko. Isumot lang na kasing simpet kanya kiti kalabas. Gayam, ando sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Ang palay mo din ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mapali na papanawan danato dito. Lula! Ti tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agreeing tulatan no kayat na. Lula, saan ni matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ipagbagam pa. Nan! Intaman kita, hindi amayaw. Nato, anak ko aya. Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo. Kasadong dagiti anak mo. Anak ko aya. Alaak dagiti anak ko. Tagnaid kami ni ije balay dagiti dadakkel ko, nanang. Ay kat, abdakin ka day talisa. Tanusyak, awan maikarek ang may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan, nanang. Maawatak day ta. Aladak day to. Tapos saan na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayo ti anak ko kat nawaya mo tingagsubli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa'y. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Nda. Anak ko ti nabader ka. Ulag! Alay ko! Tinukaw anak! Alay ko! Kumusta niyan, te, angkal? Yawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay natayin ni Antem. Nga po itigita ti karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na. Nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwan, te. Dito'y kami ngagna ti asawa. Rumbang laeng, takukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga iba jak kanunong antimadi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang ti tinawid na adaga ngamda kami akakabsat na. Ngam itata na tayon, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo akukwa, ta di mo maitugot dagita intun pumusay ka.
Alaga gayam di tamanan, tinagibusan, di sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa. Biyag. Di tao. Hello, Jonah, my love. Kumusta kan? I miss you. Hello, Alvin, my love. I miss you too. Kaskaster ko dito sa led ko. Talagang amon ti oras ti panagina naman niya, my love. Timing mo ti awag ko. Uy nga ron, kat kumusta ka matad, my love? My love. At nagatang ko alote pagipatakdiran tayo ti balay ta. Kasta ka di? Kat iman na ti impaw iko a kwarta? Awan ha. Inyan anay ko. Ninayaw na pakit di Inla ko tay basit atawid ko kadananang kantatang ko. Kat ison ati inayon ko a pinagbayad. Ala, abay nga ila akong Alvin. Sayang. Asa na bale? Tabasit lang day jay anaila ko. Kurang mat nga minti impaw it mo. Iso ani na yun na. Kasta aya? Ala, sana bale. Siyak gastos para iti pan nakaipatakder ti balayta. Ano sa mon, my love? Tani, sigamit latiad da kwartana. Sikatiag suswildo dita abroad. Wen, okay lang. Talaga kasta. Tinapatag, adanton balayta. Una, tapaman nga bakasyon ka. Asikaswuntan ti pa nagkasarta. Apag isuntumot ten analpas ti may patakdera balayta. Ay na, sabay la ko matamalpas ti balayta, Alvin. Una, malpas talaga. Basta da kwarta ama aramat. Malpas. Wen, ibawit kun to adagos ti sweldo kinto mo may abulan. Tapno makagatang kan iti materyales. Kat marugyanan ang marami ti balayta. Wen Jonah, kat di kag danag. Tabantayak to anay bagdag iti trabahador. Manong Floro, umutangak man iti kwartam. Ne, pangusa namin ti kwarta. Kabay-bayad mo lang iti utang mo. Ita, umutang ka manan. Wen, tarugyan min tagi patakder iti balay mi. Anya? Abay, talaga ka di, nga gipatakder ka ni ti balay mo. Wen manong, balay mi ken na Alvin. Ay na, ading ko aya. Mamin anumat nga ibagakan ka. Agurnong ka pailaeng. Tainton makaurnong ka, agawid ka. Tasika ti agipatakder iti balay mo. Di ka agipatakder iti balay mo, no awan ka iti Pilipinas. Adda ni Alvin ijay, manong. Saan kayo ba nagkasar ka ni Alvin? Iso adi ka basta agtalag. Agtala kak iti nobyok. Nakagatang nga ro din iti lote apang ipatakderan mi iti balay. Anya? Ay, mano ti utangan? Tay sigod agatan nga utangan kan ka, manong. Sana bale, bayadak manan into nagsweldo O sige, mabitlaeng. Nanang, ito yung titawid ko adaga. Tagpatakdera ko ni tibalay ko. Nay, kunak man no kunam nga adagatangan yu alote ijay sentro. Saanan tanangina. Imbis nga igatang ko iti lote ti kwarta. Lugan langan ti pangigatanga. Anya? Agi patakdera ko ni tibalay ko. Tapno da pagbalayak no mga sawa. Naapay, pinawitan na ka man ni Jonah iti kwarta. Uy, nanang. Isong araw ti pagpatakder ko iti balay. Nyala ka na saya at garod no kasta. Tapno adamot pakakitaan jay nobyam iti nagbambanugan na ijay proud. Agad kano nga iti kasariyaw. Intunto Kasano makapagkalay sa kami ngay. Ket adamot iti abroad ni Jonah. Inton makaawit Alagaro. Sige, itudok no sa dino ti ayan titawid mo alute, anak ko. Tapdo marugyamon ati agipatakder iti balayaw. Agurnong kamat para itibagim aading ko. Di mo ipawit amin na sweldo mo di Pilipinas. Agurno ngaktuan malpas ti balay mi, manong. Abay, dakil unay ayat ipapaaramid mo abalay mo. Wen manong, 2 stories. Ay, apo, siyak ti madandanagan iti kasta nga raramidem. Uray ko man o nagkasar kayo iti nobyom.
Di ka di madanagan. Agkasar kami apaman ang makabakasyon na. Hay! Sapay ko mangarod at amalpas ti balayo. Ang apay na ornungam langan ti kwartam dito abroad. Tayo to nagawid ka, sa amon to ipaaramid ti balayo. Si kamot manong. Paulit-ulit mo't day tang ibagbagam. Ay na, no, kasapulan nga ulit-ulitek, aramidek. Tapno makapanunot ka. Kasanon, no, kibaltang. Oh, di sayang, dagitin pau-pau-it mo akwartam. Dakkelan agatad ti impaw-pau-it mo itinobyom. Sana bale, tadandaga apundar mi. Kanadan tumutan balay mi, manong. Ay, adong aminan tinapasama kakasta. Adon, tinaamamok alino ko dagiti nobyo da. Dakilagatan tinawaldas kadakwada. Manong, idumam ni Alvin kadagita alalaki. Ngamin nasing patinobyok. Mapagtalkan alalaki. Alvin, honey, kayat ko daytoy habang. Daytoy mano. Daytoy at daytoy online. Okay, sige Faye, honey. Ang katangin ta, manuti presyo na, honey. Daytoy man eh. Oh, kita medyo adangin-nginan na. Ayos lang. Kabalak ang katangin day ta. Sige, i-order mo. Taited ko ti kwarta kan ka. Oh, thank you, honey. Nagsingpot ka talaga, anobyo. Manuti kaskin ka. Gapo tayo ayatan ka. Kat pangasim ha. Di na isuksukat iti ure asino. Napintas kan ubing kapay. Iso nga ado, nagiti agar aram kan ka. Ang mga no isukat na to. Saan, honey? Si kalain ti love ko. Pangasim ko mga rod. Tapumanaw kan iti trabaho. Hawan. Pumanawak to, inton agasawatan. Amuma, tultulungat dagiti tatakil ko. No agsadingak ng trabaho, di awan mang tulong kadakwada. Basta di ka nga rod sumursurot iti ure asino ha. No da mangawis kan karumar. Wen, di ka matanagan. Pudno makitib-tibulag, iti agtutuma lalaki. Ngam, jak puno sumursurot iti uray asino kadakwada. Ngamin, adakan nga tagikwa iti puso kan ayat ko. Bakay, asinaw din sangpat ni Alvin a babae, iti parbangaw. Jaka mo awan amok dita. Ubing ka napintas ba't a babae? Jaka mo. Di pa'y mo ngamin nakareing jay anak ta. Ay, madilay tuyan na mapaspasamak bakay. Apay nga, ang nagisangpat iti babae diti balay. Kat adala nga runan ni Joe na anobya na iti abroad. Jaka mo palutputum apaman makariing. Why? Masapol nga ati paentay tikas niya nga raramidan na. Ta sana nasaya at tikas ta. Gayam ko ni Fe, nanang, tatang. Nugayem mo. Apay nga raw nagkaita kayo. One month nga may Alvin. Ibagam tiyagpaiso ka na kamay. Hindi ka nagliba. Basta gayam ko. Ay, sige. Iluto pa iti gayam ko iti kanin na. Na, edda mo naluto ang makandita. Di na kaya ti ikan, nanang. Karne, ti kaya't nasidain. Ha? Anya? Jackpot siya, nagayim na lang na dya babae. Bakit? Uray siya ka. Nobya na lakit di dayjay. Imposible agayim na laang. Kano naglailo da, iti tungkal maysa. Huwag nga ron ka. Nagsinsinubo na payamangan. Adakit ang gaya makasta. Nayapaw, kasano nga ron day tuyan da kay. Kasano ngay ni Jonah anubya na. Sapay madama, ti pan nakaaramid, ti balay da. Huwag nga ron. Nilamas siya ni tinobya na ija abroad. Ang no pagdamagan ta dya anak ta, ilibak naman. Hindi naman aklunan ti amin. Ay, masyanak itinobya na ijay abroad lakay. Anya nga taay at tinasaya at nga ramidun ta. Ipakamutan sa langan ka ni Jonah at aramidon ni Alvin. Baka
Anya, ay, lakay. Ang mga nuda tamot, tiguraan ti anak ta, no aramidon ta ti kasta. Nang runa kat awan inaklon na kadata. Naita ti parikot ita. Ang naulitan na pa iti mangisang pan iti babae iti balay. Isuntaon ti panagipulong ta iti nobya na. Jonah, ang mga noday na yun mo nga ipawit ko a kwarta ni tatang inton bigat, siyaktong ti agpawit. Ay, awan kwarta kon, manong. Napanamin iti balay mi. Ay, manipon na kinobyo ka, di mo maipawitan iti kwarta ni tatang. Eh, pasensya ka pa'y laang, manong. Si kapay laang ti mangipawit kan ni tatang, tani. Adupay mo ti paggastusak. Naimbag tulan numalpas ti balay mi, tamay kaktumot tani ti kwarta ti amata. Ay, kitam ading ko. Awan samot mabatbati a kwarta mo. Ay, talaga nga awan Tagdiretso amin iti Pilipinas. Ay, naimbagkan ka at adan balay mo. Namsyak ngay, mangrugrugi kami pa'y laang agipatakder. Anyat saritaan nyo iti nobyom. Kaano ti panagkasaryo? Into nagbakasyonak, manong. Sino nga ti aggastos iti panagkasaryo? Si Kamanan? Ha? Awan samot kaming trabaho, Ginobium. Mangnamna malatan iti sweldo. Kasanumot day tangay. Di nan samot amo ti tumulong ken ka. Bambantayan na nga rod dagiti trabahador iti balay mi, manong. Kastalaan? Agbambantay lang akaslad doon? Ay na, agpanunot kan, ta saan pa'y analadaw ti amin. Pilya matay lalaki nga amo na kaatulungan, ading ko. Kasanon ngay, no adanton anak yo. Oh, di nakarkaron ti rigat mo. Di mo pa amuunay tinobyok. Ngam nagalasan dagiti ibagbaga may papankan ko na, manong. Amumpay mo na imbag ti ugali ti tao, saka agsao. Isardeng naman langin dati o saritaan. Tamadlaw amasair ka manen. Basta siya, isaksakit ka, takabsat ka nga ron. Pagsaya atam, dagiti ibagbagaken ka. Ay kit bay ano awan may pauit na kwarta anak ko. Jak mo tagdaw-dawat iti kwarta yaw iti kabsat mo. Ay, madanaga na kami iti aramida na tatang. Ay, nagtalaglauna iti nobyo na. Kadi na pala nagkasar. Isumot ti papapanan amin asildonan. Una naman ita madama ti panagpatakder da iti balay da. Impakita na pa iti ladawan ti balay da aman aramay. Ay, sabay ko mga rod at amalpas nga awan rumso aparikot. Magakmut ken kuana adi na ipawid amin na sweldo na. Kuna naman nga awan ka na o tirumbang nga pagdanaga. Ta nasipet ka na o nobyo na. Ay na, kaano lang amuna day jay. Hanggang nagtala kadakusin. Nubagbaga, masain tirik na na. Mala, bagbaga amlat ta anak ko. Ta makapanunot talat ta. Kamaudyanan na. Nalpas mo't lang ang tibalay ta, Alvin, honey. Uy, Jonah. Magustuhan ka di mo tati pa nakaramid na. Nagpintas ti disenyo na. Ay na, magagaran akong nga gawin. Ti pa nagkasarta ti sumarunong asikaswanta. Agkasarta apaman ang makaawida. O sige, Jonah. Uraya, ti pa nagawid mo. Sana bale. Mabiit lang nga urayan ti aldaw itan. Sumagmamanula ang bulanan, agawid akon. Wow! Nagpintas ka nagdakkel to'y balay mo, Alvin. Magustuhan ka di mo lang, Faye, sweetheart. Ay no, diyak lang pagaro pa kastoy kadakkel, ti pinaaramid mo a balay mo. Balay ta, Faye. Manipod ita. Dito yan, ti pagnaadan ta. Talaga? Sige. Kaya't ko, Alvin. Kasano? Panawa mong ti trabaho, may jay club? Sige. Sikat makaamo, Alvin. Napananti konsensyang Alvin. Apay, di ka maasyag kundi Juna anubyang. Kandi ka mabait, iti kastangar aramidam,
Ni Jonah tinaggastaos dito'y impatakderyo a balay. Ang sabali a babae, tingkap balay mo dito'y. Sinako ni Jonah, nanang. Anya, kastalaka-lakaken ka ti panangisinam itinubiam. Kalpasan ti adaw, rigrigat na ijay abroad, tapno makabalay kayo laan. Ita, sinaam, nagloko ka. Kasta talaga, nanang. Sana balik, taman nakaawat ni Jonah. Pacheck, maawatan nak day chay. Kay, kasanaon to'y balayaw. Balay ko lang daytoy. Tanay nagan kanya. Awan nagan ni Jonah ditoy. Awan laban na. Wala, ang mapay, di ka makonsensya. Almanam, tisaan mo ako kwa. Kukwak daytoy. Siya tinainagan ditoy kunak maning. Di kukwak. Nagpintas ti balay mi kan ni Alvin. Kasladyak pa'y lapatsin nga dan balay mi itinobyok. Di na mo nga itati sa sangpet ko. Iso asigurado ang maklaat na chay. Agtuktok akon. Alvin, adakon. Apay, di mo yung bagbagat isasangpat mo. Hanya ka matan. Ha? Apay akas ta teacher mo? Saan kan samat ang naragsakit sa sangpet ko, Alvin? Ako, Alvin, sweetheart. Sino ti sa ngayilim? ako, karuba mi, sweetheart. Sino day ta babae, Alvin? Faye, sweetheart, sumrag ka pa lang iti silid ta. Di ka pumanaw si ka babae! Anan may gote ko! Anan basol ko ken ka! Sino day ta babae ko na, Alvin? Nobiyak ni Faye, Jonah. Ipotom. Alvin! Madinitak, Jonah, na magsinatan. Tani Faye, ti ayatek. Iso ti kalaysa, ken ikabalay ko. Ania! Naglaing pagaro pakas ti pagbanagan ti relasyon nyo ti nobyom anak ko. Awanan pa, hindi dyan nga, Alvin. Nasakit tinakan ko kapoy tinaramid na. Nagsakit tatang. Ala, di mo ni Del ti bagim kan kuana. Andal sa bali kadantin nana. Iso na lang. Awan nagmamaayan, tinagbamban no kami di abroad. Lino ko nakamat di nobyo. Tatang, anya ti aramidak. Pangasim, Faye. Di na ko mapanawan. Pakawalan na no inlimad ko ti kaadar no biyak. Ang siya ti ayatek. Sina akong da di babae. Jacqueline Pakarop. Akwarta gayam tinobyam, tinaaramat itipan na kaipatakder to'y balay mo. Inalilaw na, Calvin. Nangagbumat, saan ka ni? Sikat pinilik. Sorry. Ngam, naupayakyan kan, Alvin. Iso panawan kan. Ket awan karbengam amang lapwit kanya, iti ipapanaw ko. Jonah, pimanawan ni Faye. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saanan, Alvin? Di na daal mo namin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Iso na po kawan ti panagayat ko kan ka. Awan ka din namnama ang maurnos ta ti amin. Awanan, Alvin. Katagpakpakaasiak. Isublim ti impaw-paw it ko akwarta. Tangay si ka tinainagan iti balay. Bayadam nga ro ti kwartak. Iti anyaga po. At daya kasuratan ta akwartam tinagastos iti balay. Awan. Ha? Uray asino pa iti pagpatulungan. Awan laban mo. Iso ala dingitag met. Awan maalam makwarta kanya. Nasaya ata nagsublikan dito abroad. Ay, kasla nagpukaw nga asok tinagbambanugam dito abroad. Di kan tumadumdum ngag idi. Uwan nga rod, manong. Maamiris ko itan. Ala, saan pa nala daw ti amin ading ko? Anusam ati mang rugi manan. Ket amom ton sa maruno.
Pag nakmam kan pagadalam da ito napasamakan ka. Wan! Alvin, aldawan. Apaya di ka pa ilang bumangon dita. Mano nga aldawan na kasta ka. Kaskalag, sakit. Nakapsutak na nang. Jak maawatan ti bagik. Ah, Jak makaturturog iterapi. Kaya makaturog ak basit. Agkakadakas ti may tagtagahinap ko. Makikita dagiti na bayagan na natay. anya. Nana, apay, anyat mariknam aya. Basta nakapsutak. Kanawan ganas ko amangan. Anya. Ay, ipandakalaan nga na di ospital, anak ka. Nangigmaw timbaga ti doktor anak ka. Nadaan ka kami di sakit asa na maagasan. Apay asak pa'y tatang. Jak pa'y kayo ti matay. Dayjay lakit ni afe, tinakaalaam iti day taas sakit mo, anak ko. Ta isulaang may tiin kabalay mo. Jak pa'y kayo ti matay nanang. Agpahagasam di ospital. Ni Alvin tagvid video call. Anya nga tati ibaga da ito at tao. Hello? Hello, Jonah. Kumusta ka? Ha? Alvin? Si kakadidaytan? Ape ang nagkutong ka. Ada sana magasa na sakit ko. Isumaw madaling tiapit ko. Naalak na ito iti babae na karelasyon ko. Anya? Ngayon sakbay nga ipulang ko tibiyag ko. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan mo. Nagbasurakan ka. Kapoy di pa nang lukukan ka. Sapay ko mata mapakawan na, Jonah. Ala, wen, napakawan kan. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagam. Linipat kong tinapalabas, Alvin. Ay, manak. Nalokayan ti barukong ko amatay. Sige nga ron. Tama ba nuga nga aksawa, Jonah? Bye. Bye. Asino ti kina-video call mo, Jonah? Ni Alvin, Manong. Nakapsutan ta da kanon na dagsa na sakit na. Kat umadan ni kanon ti apit na. Naggid daw iti pamakawan, gapo iti naramid na. Anya? Ay, masya naklakat nga ro iti langana. Naggutom. Kan nakapsot nga agsao. Bakit inkasabtay na iti agsangpag no may makilamay. Nalamabait laang nga raw. Makipaglading itak iti napasamang kina Alvin, nana. Tata. Ha? Ha? Si kamat gaya man Jonah. Si magpat kagaya man manipo ni Jabrown. Uwan, tata. Ta nagbakasyonak manan. Ay, nasaya at atay may kabalasan ka. Daytoy kat napagsaritaan may nga kasawa. Amo may tinaramid ti anak mi ken kabalasan ka. Ti panamluko na ken ka. Plano mi nga men nga ilako ti luti ni Alvin ken ti balay a pinatakder mo. Ket numanaw ti nagastos mo iti balay isublimin to ken kabalasan ko. Ani, sa anak mo't ngagsingsingir, nana. Basta bayadan min tulay dya, Jonah. Taam may nagbanlugam na dya kwarta. Isa mayat ka man kan saan. Isublimi ti kwartam, apa man na malakom iti house and lot. Ala, da kayo nga rod ti makaam mo. Awan na saya tapagtungpalam no mananggun daway ka iti padam a tao. Iti sabalya bangir, di ka paalilaw iti nasamiit asarita,
tado dagiti tattao a managin ko kuna. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you, can God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Berlin, adda kadwa kasi mangpet ni tatam adyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Napintas to'y anak mo, Susan. Ay kawan adyod. Imalamot la kanyak Oh, Berlin, agmanukan ka ni tatam adyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Berlin, mabit man lang. Ay po, nagbastos mo day tangan ako. May bayamon, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, taanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki diti balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jud. Umay kan, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silagta. Anyat sang-sangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te paiso. Anyat sang-sangitan, ha? Di ka di maipapan ka ni Jud. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa at manan, ha? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatimbagayo idi kanya. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbangak mo't ati makiasawa manan. Kaya't ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong kadataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho ka. Isa sinapan natin makamoy ti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapol dito balay. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay ka latan, Ay, uwan pa ka. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot na nagayat kan ka. Gamin, man nakaawat ka gaya ma talaga. Di ka madanagan. Ta siyak ti aglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nagtitrabaho dito unang tibalay. Ay, agyaman at Jud. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak na kami kan kasusan. Kan merong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kas kasano. Ay, uuwan. Agyaman at Jud. Awan ka dit klase mit ha, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Among Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka nga ni nanang mo. Ha? Pala ka din nobyong? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Aron to, pwede makikita kita nga da kakinkinibin na mas ubing pa'y ng musika. Isuda Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, Perlin. Mabalin na masahim ti bukot ko, balasan ko. Kasakit namin. Napano ka naglaba ka nagdalos dito balay. Idyak ang mo masahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipadas ko dito bukod mo ti pamayam. Ay, manjak, tata. Perlin, agsubri ka. Ay, unay kalakit din na yan. Apaya kasla ka butang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasan ka. Nanang, jak kaya tikada ni Tata Judy ti balay. Ha? Ni, apay akas na ti bagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba,
agluto ken agdanos. Ta iso aminan timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store a pagtrab-trabahwa. Iso dakala katulungak ni John. kabaulak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso bayam ang di tatang mo adjog timang trabaho kadagita. Adda nga min sa bali ang nadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanya. Kanayon na nga ibagaan na pintasa. Awa mo, dakas na iti dayta. Man ano kumaya, no ibaga na anapintas ka. O di thank you ko naman. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay Ferlin. At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay tapanunot mo. Dakas ta. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at hapam kenkwanan. Hoy, sana nasaya tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne. Ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Iuwayan, Susan. Taagas ti bannog. Naglaba ako namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Farlene, adan? Uy, itay pa yung simbang point. Nagpupok iti silid na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige, ngarot. Tay, nakpay agpalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap to yung readout ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na diya balasitang. Umabayakin ko na. Tata Jod, apay nga da ka dito'y silid ko. Di ka natakari. Tama nga makariing ginanang mo. Pangasim, tata, di na ko mapag-aramida ni Didakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Nalalalan, ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak langan ni tayan ni Nana. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak, nutob ngaram ti pagayatak. Ipatanak, tata. Tano di nag-ibatan agriawag dito eh. Ha? Agbilangak, may isa, dua. Sige. Just kikit di. Siya pun ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasayat kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo, nanang. Katsapay ko matapat tiyenda. Anya maninday ta, Ferlin. Ni Tata Jud, pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Dagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Dagan, sana pag no lagi tang ipulpulong na ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpay suti bagbagak, nanang. Hamok adi na kayat apara iti inam. Isapat padaksin na ko na. Kakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng tagpay su, tata. Susan, bakay? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo. Adakan ka, mamati ka ko na, wala saan. Ang napatsyan ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jud. Hindi ka pumanaw. Ala, Ferlin. Inka agrubatan, tas umrikan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo lang ang dagitang pagam. Patsindak ko mamat, nanang. Inka agrubatan, kunak! Diyan lang yung pagarok. Nalay gayang nagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami, na di na kayat aparakan ka.
Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan kano. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Oh, agyaman ak Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanya. Ay ayaten ka ngamin na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatyak. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin. Gumatang ka ni ti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay. Kanapayakas tayo ti jar mo, naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalin ti makiturog ijay balayo. Ah? Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan dakla ang nagiti amok dito asidek ti ispilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay nga agdalaw ka. Isyak ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti balaymi. Anya, ay sigurado ka itinay bagbagam. Wan, nana. Ay, no kayat mo, kuyugon ka mapan ijayan ti pulis. Ay, isan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madaksan? Tadinak matpaganano ti inak? Mas napatpatagkan ko na ti may katwa nga asawa na ngam siya nga anak nga. Anya, Ay, di anak mo. Sumidngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat nakunana nga talawan. So, kirkit di day tiyang ubing ah. Asus. Ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nanya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangkan ti ulo na. No kasta, o kailangan ka magtalaw ni Ferlin. Ay, kat desisyon na day ta. Iso makaamon itibiyag na. Ti kayat ng tumot kat pag sinaid na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasama. Apay, asino ko maamang lapad iti inayat ta. Ay, kaya manak manan Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga ang mumday ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon itibiyag na. Choice na daytan. ay na, narigatibiyag ko dito probinsya, balasang ko. Amangan, no saan ka anairwam iti kastoy aklase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Didak pa kadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok. Tanabayag nga awan tao dito'y kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kwa. Ket, kasanumutan nga ti panagatal mon. Kunayumot nga day skulaan dito'y ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Ngem ni, ano sama ti panagbiag dito'y lugar ni, wan. Wan, nana. Into na da pagpletek ta. Intanto iji palayo. Tama nga no agdanda nagdametan kan ka. Saan? Diyak kaya tagsubli ijay balay. Ay na, intalag pakita. Tama nga no madaksanak. No di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan. Kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka.
Ay, no kasta. Palupusan ti anak mo nga agnay iti balay ko, kabsan. Uwen kapsat. Ngamin, no, adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga ama na. Kasano ajak respetuan, kat adamat madyapang... Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mo ti pumanaw, makamugan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Di nakpay maawatan mo't ngayon na. Bagimlaan mo ti pampanunodam. Kabsat, ala, di kayon agsinungpat, Oh, mangedeng kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wenong sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurot ak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanyak. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan nak mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngem adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanyak. Kasta idi ni naanang ko. Ngam idi na ki asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakem. Nana, Uraan niya ti inararamid ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo gurguraun. Nasaya tanda kan, Susana. Itimplanak man iti kape. Makakapeak. Ada na pulot adanom? Awan pa ya. Agluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbakit. Kasano adi agsakit ti bagbagem. Kat nakaidda ka mo't latan, iti agmalmalam. Hindi mo maala, mawat-watan ti pagpagit. Masadutak nga ron. Malakit din. Tagluto ka pa'y madamdama. Anyat insang pet maamasidaya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti bus ka, hindi ko bali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Awan mo't pagtrabaho dumikatak ijay. Agabrod ka lang may mayat pa'y. Dakdakkel ti sweldo may ti abroad. Mabuto nga ka agabrod. Mga diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga rin ipakan mo kanyak nung di kag salukag? Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mga kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amo. Anya nga oras nga, yung makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron. Bye. Wen, bye. Ay, agyaman na ka. Sana natuloy ti pa nag-overtime ko. Makainana ka dagos. Ay na po. Mariknak ti bambanog ko Ay, talagang agiddaak na makasangpul ta kay balay. Aday tan ti balay. Apay nga ada high heels dito'y ayan ti ritaw. Agin kukuha dito. Agin na ayadak kasumraga. Agin na ayadak amapan iti silid mikan ni Joda. Ang papas na naging niliw. Tamarabdan ka na sumangpad di kurang na sawak, sweetie. Ay, sweetie. Ay na. Awalan kayo itibain! Garampang ka, babae!
Susan! Kalbot na iti ang babae! Tulaw! Tulaw! Gusto ko lang lalarugan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di na ipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinang bugbog ka. Latingitek, Jud. Ngam na punwan akon. Uston tinaunday apanawin nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay akti anak ko, kapukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo, iti panagayat ko ken ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo ken ka, Jud. pakawaran na ko Susan. Nailaw anak lang. Isanod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan ka matan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra na nakapasa ka iti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan dak ang napagadal. Agyaman nak iti sakripisyo yu kanyak. Ay na, sakripisyo ta adwa. Saan la asya tinagsakripisyo? Di yu baybay anti bagiyo ha. Tapno napigsa kayo akanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakat na nakaturpos ka iti panagadal mo. Kadawatag, asapay kuma, tagtalinaid kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Santo Apulos. Agyaman na. Nasa kulak matlangan tuy ayan yu, anak ko. Nana, Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Ako ka. Masaksakitak ngamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sapulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Gam di ka masapulan, anak ko. ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ay na, anak ko. Kailiw ka una yan. Anya dayjay? Nagtao diti silid ni Nana Luz dayjay kanap tuog ha. Mabigla ang Nanang ha. Nana Luz, apay pinanawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsatlos. Gapo iti pa nakaatake. Buwan nga ron, Nanang. Natayan na Jack man lang nakapagsuban ngayon mo na kankwana. Jack man lang na ikan iti nga pinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kastahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkuranga anak ko? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka iskas ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay, dakal tinagkuranga ka anak ko. So pag-aasim. Dahil ka nakitikod daw ay amang sulit. Kadagiti anak kurkuranga ka. Ipatpati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madalagan. Jack nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nana Luz kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma.
pinanawan na ko ni Nana Luz. Iso pa nga asiyo, tadida kumamat panawan. Agpaimbag kayo, nagbiag kayo pa itinapaod, Nanang. Nuan, anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ita. Ipatpatkan ka una, anak ko. Ipatpatag kayo, Nanang.